Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiye The Future TV nk'uko bisanzwe nge ndi Roger Marc Ruti nkaba ntangira buri gihe mbifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye kandi nkomeza no gukomeza abatamerewe neza kuko burya bucya bucyana yandi muraza kumererwa neza ntimwihebe bakunzi ba The Future TV rero ikinzanye nagira ngo mbabwire kuri uyu muhezanguni witwa Kazigaba Andre. Uyu Kazigaba mubona hano bakunzi ba The Future TV ni umuhezanguni utuye mu gihugu cya Mozambique, akaba yarahoze hano mu Rwanda ari umuhesha w'inkiko, ariko kubera amanyanga, kubera ubujura, kubera uburiganya, kubera ubutiriganya akaba yaraje guhunga, ahungana n'umuhungu we na famiye ye bajya muri Mozambique. Ariko ageze muri Mozambique atangira kujya muri bya mitwe y'iterabwoba ya RNC, ava muri RNC ajya mu umutwe w'iterabwoba wa RRM wahoze ari uwa sankara, ngira ngo murawuzi nawo. Ibi rero yagiye muri cya gishyaka cyitwa RRM, ni ishyaka ryahoze ari rya sankara muzi uri mageragere ubu ngubu wahamijwe ibyaha byo kujya mu mutwe w'iterabwoba. Uyu rero Kazigaba nshaka kubereka hano bakunzi ba The Future TV nuko ari umugabo udatewe isoni no kujya kuri YouTube channel, afite YouTube yafunguye yitwa Uburyo, akajya kuri YouTube channel akirata ubugome, akirata ubwicanyi, ndetse agafata n'ibyuma akavuga ko ugomba kwica abantu. Ngira ngo nkuko ngiye kubibereka hano murabona ahantu arimo yigamba ko azica umugabo witwa Damien. Umugabo witwa Damien n'umugabo wamagana cyane interahamwe, wamagana cyane ibigarasha, ni umugabo utajya imbizi n'abagome bifuza kugirira nabi igihugu. Uyu rero Kazigaba, uyu muhezanguni w'umugome uri muri Mozambique, arimo arahiga ngo kuzamwica, azamura n'ibyuma ati nzagutera ibyuma. Ni ibintu bikabije biteye n'agahinda kubona umuntu w'umugabo adaterwa isoni no kwirata ubwicanyi kuri YouTube. Ni ibintu byo kwamagana, ni ibintu bikwiye kugaragara, isi yose ikabimenya, ikamenya ko ari umwicanyi, ari umugome ukwiye kwamaganwa. Reka murebe uko abivuga hano. Ndamyane nkaka ko ujye ushaka ko duhora dutukana, nze gushaka nimero yawe tuze gutukana mu kanya. Niko nze gushaka nimero yawe dutukane. Ndamyane nkaka demo we wagiye kurwanura mariki aho ngaho mu biti byo muri Canada, wirwa umwe bivuzo gusa muri Canada, awaye kamwa musayi umuntu w'umugabo avumba ibivuzo mu ruhame. Agushaka nkaka ngufashe nagukamura amayo matotori hano kakabwa gusa nkaka we nturi mu mutamiro, wowe nagushyira no mu ijigo nkavugiriza wowe nkaka wowe nagufata nkakujundika nkavugiriza wowe nkaka wowe ko ngufashe ariko ndabazi uranuka karibu uzaze dutukane. Ngira ngo muramubona Kazigaba ati Damien nzakushyira mu ijigo nkamvugirize, Damien ngufashe nakwica, ati nzagutera n'ibyuma. Ngira ngo mwabibonye ko azamura n'ibyuma. Ibi ntabwo ari ibintu, kandi abangaba mubona hano ibi nibyo duhora tubabwira abakunzi ba The Future TV. Uyu nguyu ngo ni umunyapolitike ngo ushaka impinduka hehe ngo mu Rwanda. Impinduka ashaka kuzana z'ibyuma, zo gutera ibyuma, zo kujundika abantu, ni impinduka bwoko ki bakunzi ba The Future TV? Ngaba abantu tuba tubereka, ngaba abantu barangije igihe, ngaba abantu batakigezweho muri iki gihugu bifuza kumena amaraso. Ni abantu bo kwamagana, ni abantu tudakwiye gushyigikira cyangwa ngo turebere bigamba ubwicanyi, badaterwa isoni no kwivuga ibigwi by'ubwicanyi ko bazica abantu. Ngibi ibyo bifuriza igihugu cyacu. Aba bantu ngo rero uyu muhezanguni ngo ni Kazigaba ni uwo kwamagana twivuye inyuma. Bakunzi ba The Future TV, ikindi kintu nkwiye kubereka kuri uyu muhezanguni Kazigaba, mundebere uyu mwana hano. Uyu mwana mubona hano, uyu ni umuhungu wa Kazigaba, ni umuhungu wa Kazigaba witwa Nzungize Didier. Uyu muhungu mubona wa Kazigaba yagakwiye kuba ari umwana woherezwa mu ishuri akajya kwiga,
akajya gutegura ejo hazaza he bakunzi ba The Future TV. Ariko ikibabaje uyu muhanya w'umuhezanguni ngo ni Kazigaba, icyo yakoze ni ukumwohereza mu mitwe y'iterabwoba. Yamwohereje muri P5 ngo ajye kurwana, ngo aze ngo yifatanye n'abaje kumena amaraso hano mu Rwanda. Uyu muhungu akaba yafatiwe mu mitwe y'iterabwoba, imwe yakubiswe na FARDC bakabohereza mu Rwanda. Araza, u Rwanda rumunyuza hehe? Bamunyuza imutoba, bamutoza n'imirimo. Ubu ngubu yatangiye kujya mu mirimo, ari hano mu Rwanda arimo ariteza imbere. Ariko ise umubyara aho kumwohereza mu ishuri, mwiyumvire, yamwohereje mu mitwe y'iterabwoba. Ibi ni ibikwereka umubyeyi gito, ni ibikwereka umuntu utarukira umuntu, umuntu n'ubuntu bwashizemo kugeza aho yumva arirata ubwicanyi. Arafata umwana wari ukwiye koherezwa mu ishuri nk'uko mumubona hano. Uyu mwana ngira ngo reka munabyiyumvire, mutagira ngo ni amagambo yanjye. Mwiyumvire uyu mwana ukuntu avuga. Nitwa Nzungize Didier Kazigaba, ni icyiciro cya 67. Ngira ngo niba warahoze mu gisirikare uratubwira wari ufite irepeti? Ni private. Yego. Wazanywe muri iki kigo uvuye hehe? Narirumese mu ngabo za FARDC muri Congo, nyura muri Sokorade, bamererekanya n'u Rwanda, nza muri Mutobo. Warwanaga mu uhe mutwe? Muri P5. Niba nabyumvise neza watubwiye ko witwa Kazigaba, waba ufitanye isano n'uwitwa Andre Kazigaba tuzi ko yahoze muri RNC? Yego. Isano mufitanye? Arambya. Ngira ngo murabyumva, ahangaha hari Mutobo asoje amahugurwa, ajyamo no kwigishwa umurimo wo gukora kugira ngo ajye muri sosiyete, atangire no kwiteza imbere. Umuntu w'umugabo rero nk'uyu nguyu ngo ni Kazigaba, wirata ubwicanyi, wirata ubugome, wirata kumena amaraso, agafata abana yakohereje mu ishuri akabajugunya mu mitwe y'iterabwoba. Ni ibintu bigayitse, ni ibintu byo kwamagana. Uyu nta mubyeyi ukimurimo, ahubwo twasaba n'abantu muba muri Mozambique, n'abantu bo muri Mozambique mukwiye kumwamagana, kominote y'Abanyarwanda bo muri Mozambique mukwiye kwamagana Kazigaba, mukanamushyikiriza inzego z'umutekano hariya, mukagaragaza ko ari umuntu w'umwicanyi ushaka kumena amaraso, akaba yabiryozwa cyangwa se akoherezwa hano mu Rwanda, agakubitwa ikinyafu, agakosorwa, agahanwa, kubera ko yavuye hano ari umujura mu butiriganya n'ibiki byose, aho yakoraga mu buhesha bw'inkiko. Arahunze yifatanyije n'imitwe y'iterabwoba za RNC, avamo ajya muri RRM. Araje ari kwigamba kwicana, yohereje umwana mu mitwe y'iterabwoba. Ni umuntu wo kwamagana, ni umuntu mubi, ni umuntu utakiri umuntu, ni umuntu ukwiye gushyirwa aho agomba kuba, agakosorwa, agashyirwa ahamukwiye. Reka mbashimire rero Kazigaba, nk'uko byumva turakwamaganye. Kazigaba ntago dukwiye kukurebera. Kazigaba uri mubi. Kazigaba turakwirukanye, tukohereje kuzimu. Abantu babyumve, kandi na Mozambique nayo ikwiye kukumenya, bakamenya ko uri mubi, uri icyasha kuri icyo gihugu, nabo bakakwamagana. Reka mbashimire rero bakunzi ba The Future TV, ngenderoje Mark Ruti. Iyi ni The Future TV. Subscribe yanyu nk'uko tudahwema kubibabwira, ni ingenzi, ni n'inkunga ikomeye kuri twebwe. Mukore subscribe.